paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Di nakmanlapdan na tumulong dito'y barangay, tuyang. Kita man ti panawan ba daw nagpudaw, mapangkaki din tumulong-tulong kada kapitan. Man ano kumaya no napudap. Ay ngumisit ka manin kakaiso na apim mo daw kabasay. Mapanak tumulong aglinays dito'y barangay. Uraan niya pa'y tararamay na mapananglapay kanyak, mapanak lata. Mala, makamuka. Apay, sa dino, ti papanam, kabadong, nakakalugong kamot. Mapanak tumulong aglinays, maray. Saan ka day? Nga iso tinwaragawag ni pare Inteng, hindi na minsan. Ada aya inwaragawag na? Kuna nang agtitinulong tayong aglinis dito'y barangay kabildatan. Ay, ada gayam inwaragawag na akasta. Ay, ijak nang gaga. Ay, unay kamutin, maray. Si Kapay ang number 1 akagawad, iti sana nakangag. Nangag siguro na ito'y makinkannawan alapayag kaw. Ngamrimwar dito'y akin kanigid alapayag kaw, kabadaw. Happy birthday, Tata Badong. Ay, saan ko birthday ko araw. Iso asar ding anak man nakabkablaawan. Ah, kunak no birthday. Ta, agpainom ka kumak. Iya, agpainumak. Kit nabarbartag ka lang aruday. Saan ba yung unay? Saan na kasi ngayon ko araw. Tamapanak na balay dyan na singad akong paray. Ha? Hindi balay ni uncle ko ngayon, Teng. Kito na. Mapan ka, numasangputam ni uncle ka. Apay, awan di balay daya. Ingkagarot kitain. Tamapanak man nagkita iti ag birthday. Imbag lang at gumatang iti arak. Ay na pare, pasensyakan Awan ni Inteng ita dito balay. Ay, wan. Talaga nga awan. Tada di barangay hall. Napan naki-birthday ni Inteng. Naki-birthday. Kunak man no aglinis kami dito barangay. Adda aya imbaga na akasta pare. Adda maray. Kinuinwaragawag na nga raw. Ay, nalipatan na siguro. Tanapan mo't naki-birthday. Sapay adu ti pakibirthdan na ita. Manujay kunana. Talon samot a birthday ti atindaran na ita. Ay, agasam da. Oh, anya ngay, kung nagtumot kang ka, awan ni Kapitan. Kastamot nga adda na panan, dagiti kakagawad na. Dagiti matanod na, puro da na barte. Ay, wunyarat. Nalalistukan to pa'y ngamin ngam dagiti opisyalis. Kaya't kung arod mo ti tumulaw. Ay so, saan kan nga ginlalaing? Nagagagat kan to pa'y ngamin ngam ni Kapitan. Ay, napanala ko man nagpangkagay. Nasaysaya at pa'y ado kuman tinaimulam anateng. Marikwanag, sino da ito nakadumog dito'y lamisaan dito'y tersenam? Di kwarog day ta. Nabarbartag, iso naturog ditan. Ay unay meten. Amin data nod maray. Nabartek da. Kat ni Inteng, napanmot naki-birthday. Mapanak mo't kumaa. Taoray dagiti padak akagawat kat napandamot naki-birthday. Ngam aglako akmot ngamin dito tersinak. Kat no imay ni pari badong ijabalay. Ang dagayang plano yung opisyal ng aglinis dito barangay. Plano da Sa nakakaraman dita. Ne, apay ngay asaan ka akaraman, Mare? Kat kagawad ka mat. Ay, da kapitan laang tinang plano iti dayta. Sa anak akaraman, ken may sa, jak masangaw tanay aglaklako ak dito tersina. Hay, una yan tibusog ko anak ki-birthday. Ay, dandanin jak makawuk. Ay, impaturay mo manan anab-nabsog ka iti kastaunay. Ay, birthday ko naman. Ay, no panganan, nagalisto ka. Ngam no responsibilidad mo dito barangay, di mo mataramidan. Naa, responsibilidad asasawon.
Inwaragawag mo gayam nga aglinis kayo dito barangay. Angem sa dino tinapanam. Napan kamot gayam na ki-birthday. Ay! Oo nga! Ay, ita ko madi pa naglinis, may. Sinot nang ipalagip kan ka? Ni pari badong. Imay pay nga ro dito balay. Ay, imbagap ko maapospon. Tanapan ka na ki-birthday? Ay, di ka lang mabain. Ituloy ito, intun, awan ti ag-birthday. Maray, kaya't mo ang mapantamot maki-birthday. Sa dinaw tayan tag-birthday, Maray. Adda ag-birthday di tabagatan. Adamot di talaod kendaya. Naa. Amin samot asulin ti barangay ket adda ag-birthday. Isong nga rod mapanta. Ay na, mapan kami laangan agmulakin ni badung ko ijay bangkag may Maray. Sayang ti oras. Da kayo kit dimot. Puro kayo bangkag. Puro kayo trabaho. Saan mi gaya makayat asayangan ti oras ken panawon may? Sa bagay Imbitado ngamin amin nga o opisyal kadagiti birthday Maray ng runa ni Kapitan. Kasano nga je barangay haul numapan kayo amin makibirthday. Mangrikap pay laeng Kastoy tersinak. Mangrikap pay laeng. Mapan ka manun maki-birthday. Apay, di ka lang maumuma. Ay, pakauma ko mga ket nagadu amakmakan. Manon nga aldaw, a birthday tinapnapanan nyo nga o-opisyal. Aha, Kasanon, dahito barangay tayaw. don't worry ka di. Sana mapukaw na ito'y barangay kabildatan. Angam da kayo nga o-opisyal, mabalin kayo amapukaw. Nubaybayan nyo dahito'y barangay. Ay, tilan tumod ngamin pampanunutem. Saan kami ang mapukaw? Mapanakid di maki-birthday. Umay kakid di Angam no di mo kaya di isuputan ka iti pansit. Manon nga aldaw ang nakarikap dahil ta barangay hall, tuya. Binilang ko, nasurukan ang makalawas. Nakaadutan iti naimulay di bangkag. Agam awan sapay mo tinagapuanan na iti barangay official tayo. Anya ngay kumati magapuanan da, ket kanayon da ngawan, mapmapandalaang mat makibirthday. Kinapod no na, manon alawas adya nakikita iti ultimo lipuspos ni parentay. Kasanaw, kanayon mat amapan makibirthday. Uray ni Marikwanang, naawis mo ten amapan makibirthday. Awanay, ginwaragawag na iti ni parentay nga panaglinay iti barangay. Ay nalipatan nan aday ta. Turay dagiti tanod na, simado damitay. Jakon kaya ti agpasada. Jakmatin kaya ti agrunda anday. Nay, kasanon dahito'y barangay tayo no kasta. Bayan mo na. Si madutak matain. Ay na saan mo atultuladan ni uncle mo, kwarog. Sino ay kumatituladay? Kat isumat ti kapitan. Ay, awan pagbanagan, tinasadot a tao. Imbagam ko madayta ka ni Uncle Kaw. Bye-bye, amon. Tasaan na nga amo, ti mabagbagaan di uncle mo. Uray dagiti daduma kakagawad. Kanayon kuida makita ka dagiti birth dyan, kas kada kasaran dito'y barangay. Padamot la ida ni Uncle Kaw. Nga isulangin ti pagalistuan da nga ramiday. Nagmayat gayam ti maki-birthday Kapitan. Nagadaw ti empatik out da kanyak. Kunak tumit kang ka. Adan tupay ka di sa bali a birthday a papanantayaw, Kapitan. Adu Napuno di lista ak itinagan dagiti ag birthday kan ag kakasar. Ay, nakaay-ayat man no kasta, Kapitan. Naragsak tayo amin nga opisyal. Kanayon tayo nga imbita daw. Ay, kuun VIP tayo pay. Iso nga isulangan ti ramiden tayo nga opisyal. Ti umatindar ka dagiti birthday kan kasaran. Ay, kuun Adumat ti agayap. Ay sus badong, nagsamukan daytoy barangay tayo. Jakpay kit din makita day tabalay da kapitan kan maribanang. Uray di barangay hall, karurutay. Oray daytoy kalsada, nagngangatong tiruot na. Wine,
Dimpay ki di makita niya masabat ma. Manumot na namang lukat ni Marikwan ang ijay tersena na. Ay kadagboto na, dagitila ko na. Kasanaw, inaldaw damot kanong amin amapan makibert-birthday kan makikaskasar. Saan laday ta? Inaldaw da pa mapan makibunbunyag, makilamlamay. Na, no kasta, uray dagiti tanaw, isumo lang tar aramidon da. Kito na. Dagita pa'y matapaspasuro ni parenteng tikunan. Ay na, imbag kada kayo kan ni pari badong tanapan kayon sa manen naglako itinatag. Ayun amaray, kagap-gap pumila ni Jay Ilay. Ay, no kasta, ado manen ti kwartayo. Ay katuan amaray. Nagagat kayo ngamin, marituyang. Ay madamag kuman maray. Adda ka di pa'y dagiti o opisyal tayaw. Adda pa'y mat maray. Mabalin ayamot amapukaw da. Nga main, saan mimot ida na makitkita? Ay, kasanumot ngamin. Kanayon da iti kasaran. Berjan kan bunyagan. Ay na, inaldaw lakadain nga dat atindaran da apakipalanitan. Ay, wan mare. Kanayon mo't ngamin nga imbitaran da ida. Ne. Di na ba itong parit ako araw? Naglawa na itong kalsada pag na. Pasensya kan tata ba daw? Saan ka kami na makita? Lisyan ka. Ang sumabat ka lang sabay. Nakainumak kami na naggapo dita birth dyan, ti may sa tanod ka. Kasano nga, makapagronda kayo. No kanayon kayo umot na nabartay. Da kami lang nga tanon, ti kanayon na mabartak. Uray dagiti kagawad ni Uncle Kao. Kanayon damat lang nga mabartak. Nayon ti kasta nga rami dyan. Uray to pa ni Uncle Kao. Nabarbartak mate. Kaslay panakil mo pa ya. Saan mo tata ba daw? Nga miso nga minti uso itan. Makiuso kamat nga mina. Yala kaya dahi ta makiuso-usaw. Uray awawan mo ta. Mapana lagbang kagin ah. Arak mapay. Ikanda iti arak. Adda ka dito'y balay, inteng. Nalpasen ti kasar nga inatindaram. Nagunak no madama balay. Awan arak dito'y balay. Sana balay. Tendon bigat. Ada kasar nga tindarak. Ano bigat? Sabadon sa. Anya asaba daw. Lunes, inton bigat. Lunes pala. No kasta. Awan kasar inton bigat. Bunyag ti atindarak. Lunes, inteng. Saan ka di arumbang asumrek ka ije barangay hall? Awan ti makan iti barangay hall. Ije bunyagan na. It ulyukin. Tapno ammom. Adon ti mas daaw. No apay akas laawanan dagiti opisyal dito barangay tayo. Busy kami nga ron. Bisay a makipangpangan. Inikwaro nga ta. Nakaawid nga tan. Ay, may samot day dya ka anakam. Tumultuladen ken ka. Ini nga ta marikwanang. Nagkikita kami di kasaran ni tay. Naglingag balsi. Number 1 akagawad iso analengag balsi. Uray gayam ni Marikwana hangkat naawis yumutan. Naglingag agsala. Ay, umayak kumagumatang dito'y tersina ni Marikwanang Maribanang ngem nakarikap met gayam. Ket no napanda ka no ijay kasaran. Amin dagayamang. Ketwan. Ay, nagadayon nga iti paggatangan ta nakarikap met to'y tersina ni Kumari Takwanang. Ay ket anusan tan ati magna aging ga ijay junction. Ay, nagrigat no adayo ti paggatangan. Ay, talaga anarigat, Mare. Ang awan mo't pagasukar iti kape. No saan ta nga anusan amapan ijay.
Umay ka man partneran, Kapitan. Sige. Partneran na. Naglaing kamot gayam nga agsala, Kapitan. Ay, oras ka, naglay ka matang. Kapitan! Kapitan! Nay, unay ka matang. Agsalsala kami. Disturbo ka. Kuha, Kapitan, isardeng nyo pa'y tagsala. Kano ka may mayatan ti panagwidawid ko pagsardengan na. Sinarek na ngamin ti barangay hall. Asus! Anya! Oho, agsasala tayo kiti. Ay, Kapitan, nasken adenggam ti ibagbaga day tatanod. Adaya ibagbaga na. Ulitam nga ibaga, tanod. Kuna, Kapitan, sinarek na kita agtatakaw ti barangay hall. Ay, sus. Ha! Asinot ng sarak! Anya nga iti nalada! Intayon, Kapitan. Ayaban tayo dagiti daduma at tanod. Kasano ba ito? Saan pa analpas ti panangan? Sayang di urayak ama ang anger ako kontinuang! Ay, awanan ti computer dito barangay hall. Tinakaw dan. Ay, at dagayam agtatakaw dito'y barangay tayaw. Ay, aduda ka nun, Kapitan. Ta saan tayo mo't ngamin ang makitkita. Saan da tayo nga ron amakit kita isong agtakaw dan? Immadudan. Taore dagiti artek. Immaduda mutten. Ha? Apay, nagbiit ba't ngay madudan? Adon dagiti mapaspasamak dito barangay, Kapitan. Asaan tayo nga amaw. Kagura da tayo pa yun dagiti kabarangayan tayaw. Jesus. Ha? Ay, ninsamot paribadong tinakatakder di taigid. Iwan. Sus, agkuskusilap kat. Ouch! Anay ko, makatudok ti kusilap na. Uwin garod Kaya't asawon day ta, Kapitan. Nga iti sumaruno, saya atin tayon ti trabaho tayo kas opisyal. Anya kinaramid mo di ta barangay hall. Kat ammom lang aruden akanayon anak karikaw. Napan ko kinusilapan, dagiti opisyal. Nang nangro na dadya, kumpare ka, Kapitan. Anya, kinusilapam amin ida. Una, nagsaw-sawak ijay Inongtak ida. Kahit anya nga'y timbagada. Ikan tayo kano ida, ti may sapay agundaway. Anya nga'y matimbagam. Katuna, kunak, bantayan tayo ida. Dahita, tinaskin nga ramidin tayo. Sana mabali na baybayan da dahito barangay tayo akabildatan. Ay katuan Kasta tatabadong. Agbantay kayo di ta barangay yo. Palagi pa nyo dagiti opisyales nyo. Iti kanito ngagliway na. Ala sige. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Junrel. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.